Kaying meni jangka balang Presbyterian Dihar Hapok Riboy District sasisin pat kalamat biang ye gejing sya prong tu bat sya rong tu ye kepisa bat kitiar bekerpang bat bekentang harengkat gejing sya le dusman ke belajah nin gesteng mit jangka khat nyeu terik jemang. Kani gejing ja sya tu kamdei syu kesin ke peningkong belajai kaying meni Presbyterian Dihar Henry kadei ke belakot sya kesin ke basau ne ke basan kembalai thu dikirang ba balang. Kani kejingja kelawan ra kejing sengosi kethang bat penjau umat ye ki babon ki nongkit kam bat nongelam harengkat kitra jong ni kabalang ki bala jau berup ki umat kat ba kidang sngap ye ke kubor halor kani kejingja sya le dusman jong kaying mani na kapor sya kapor. Nakaliang uway ni kirang ba balang ka balang Presbyterian Dihar uba arbi syadap da kajing sengosi kethang bat kajing dukha mensim ulapen pau bukum ka balang hibro kawai kadap da kajing sengosi bat dukha mensim ban yai mat yakum kani kajing syale dusman hakis nar nong tu ki banang jelai na kapor sya kapor kamtam kajing nang roy jong ki kena ki bala kerni hau drok ulai thu bah kani kesin ka basau bat kabasan kirunar omtang begila rong tu ikapisa belalum jingken show na kajing seng man kasngi utrai Henry kila rong tu wat ye kitiar bekentang bat ki bakerpang jong kabalang ki baju penun kam ha kajing seng ki bakerpang nalor kata kila penjat penpraru wat ye kajing don jing em bekodor jong kaying mani bat kitiar balanyok senyang da kajing seng kentai. Ulai thu ru baki runar kila prong tu lingba kajing kangyet jong kaying mani da ka ba penpat penprayu hok jong kajing kang bandrung syapo bat kila rong tu ikitiar pedon kam da ka ba benrap ba wat la kiti kisnem belalet nyok kum kabalang kabalangat akum kani ka apot sya rong tu bat sya le dusman Henry kabalang hi kam jupen pau syabar Henry ya kani ka kenti da ka mensim ka bas ngausi kthang namar kajing sya le dusman kabalang kamban se ban pentip sya kador barsnong Dihar ban le pat ye ka pedon kam da ka ba pentip ki bor ka an bat ban ujoru da ke ehjar ban pelong ye kejing thoket bat ban twet ye tu kirunar ki bron keti ha kani ka kamtu da ki bor pulet Kariboy District. Kalau ke bangila blok kini berfai. Dia kala kendang jubor dah gina. Pe kini gue buat ini ya jan. Semua dah sikit. Kalau lok kene pe. Aduh kene ram duk di gina. Ang ibu ya kebisaro. Ki jangayu. Ya kini besar kelara lut. Yang itu mungkin kita baru kita lut. Nama dengan kiwat bisa saya sepo. Kita habis dia baru. Wat ketiar sakamen kabadi wajru kelara. Kita sentiu werum dan show. Ngadu ibarat hadu bahek kelara lut baru. Kepala kita kerja dengan saya dari donation baru kita kejar lah. Satu. Ya, ini ya. Cuy up, cuy sengap, cuy pun hadihi channel bersepenpui kan. Te kemis tiada dengan semua ada benong ban cuy up, ban cuy sengap itu tangkum ha balang tengah temar suwi ha ngati la dei ban le da dei ha ga an la dei ha no negara lenti la dei ban le ni semua tengah semua ing plat tapi sok tak plat tapi semua tang la di mana biasa bawa ulang ba merdeka mau sekolah mana merdeka mesti berlekong kini kini kesim barang hai baru ani dalam tak saya warga ni kini ke cuma lecot lesi dia ni po imane be ungki kon la balang trai balang tan jadi tak dia ngaruh ini betul sabcar kam dia kam betul bagaimana dalam nomor bidan ke bawah tu kaan bidan ini nggak bakat ni yon lihat deh ngai nggak bahaya bahaya sekali dalam nomor kam dan ayah bayar ayah bagi bawah kaan keluar Ani wad orang badai tangki teman pesan lane tangki rebak balang lane tangki bagi nong yalam ke badai ai jemut kuang bat ai jemut lang tapi nilai kumno ya ni kam Shana pun poin ni kam nama kani kam kala jabun sin unde tang mentai sin lanter jaga te kuang na phi ban ai jemut kumno kam tam lagi long teme tiba dengan besan di peraturan horor di alam Indonesia umat di mana kalau bisa berfungsi tak di dunia kesihatan jadi sebagai buat kebalang macam ini dinja naga por hi merde tang kasih sinten
Kalau penlong bahkan ni kayu mana aja mar edor lah mar jimut lah kaya berapa komlek penyupok penyuran mar edor dan rei bantu sengap bantu ye cak ye update kami ya itu semua sangat termasuk ya hak tu. Banyak sekali yang aku buat kabar. Ya iya apa lah kabalang. Ya kaban satu si satu. Kaban sengau pangmen kabarkan. Kani kadi kasian. Kabalai kabasau. Kabangilai satu. Kam tam ki kiu sentiu ki bagi dia tak kerja sang kendai ka jinos nyang jong ki baduk ke barai doi ke biar no sakaji. Kam ke jong belai. Nilayo bantiet hak ketua kepot swa banyin banlong yang kerja sang presbyteri hau ari jasau. Kanu ka mesim ka kemen kanu ka mesim ka dam habangi yo ya ban penitenat ya ka yemani. Raya mendapat ke jakum ni. Yum sonang ya ka ban ongkum nuru. Mana kepot bat kumju ketiga bisa Bible City. Kabangi ju hap lagi hap ki beret ki dia tur katla ka ya ka ban tap ya ka ban ai sa ka kam ka jong blai. Lagi ni ki penjah ya ka dia kapalang ka jong ni. Kalau ka jeng bam ka snap ka jeng long kuman ka jong priu ka bam tip su hadu kan no kata ka jeng kerdu hadu kan no kata ka jeng em ka jong ban ban kurang na ka ni ka yeng ka jong blai. Ki ai barok ki bangidapan kentang. Om ki bangi chuan ai dah ka mensem ka basong sarong. Om ka bangi bu dah ka jisong sarong lai ban pelai bu ai peng ya ka yen ka kentang ka jung belai. Bat kam tam ka to ka Bible City ru ka bahap ai ban penpoi segi wai pat ki jaga ki bempat itu bapat yo ya ka ten ka jung belai. To ya kan ka jentip ke menengkong ngayo na gini ginong up ya kayu mana. Lapun sangat mana step di ong bagai yang mana laduan kiba kendang ya gigi kangit bat kita yang mana ru kila sapret seprong lut ki godrej ru kila ada kendang lut temar kunta magi atip hi na kini kinong up yang mana ngawan mare sane bat ngala pun ru saki nong syarai jong balang pengurusan olongdo pung chairman bat pengurusan SS Lapang ba kiniawan lang penting step dihar juga por nga mana kamai hakan ka jing sawah kami kini tip lang kita kat kebalang nasi on no ya tura ya kini KPI sistem dengan dia ban tip bala satu timar ki mata na yang mana te kini ki nong up yang mana kini sogida sini kila on ya kamai tak ngala perta dan maria pertahi bala satu kai tiai kita na yang mana kila ya barok kita kat kebalang kila wan lut hang yang mana step te ngila ya pek lut ya kini kijing penjat jong kini ginong tu ya yang mana lalong sia ka ba ni pau ni dap dari jong suki aku krau namar kan kam tiga sin nengkong ka ba kerja kan ka jingja pelajaru hadis 6 di balalai kumbasau sansen tang ba kita kisin ki baja ngim ju pentip sia ki bor ki ba shalor tang ha ki dei bat ka jing satu ya ka ni ka generator dia kata tinggal pentip bat ngilayo biang ya ka bat kem ru ya brio bau dia khot jong kabalang jong mi bala le ta kam te hendai hagi ni ki wei pat kisin ki ba ja kumujing syatu jong kene sunduk Bible Society jing syatu jong kini kitiar badik baria ni susah la kasngap bun bang inisiatif ki ko ying mane hapua kabalang nginju pentip nasional ru hendai kene kisin ka ba sauna le ka basan menta kene kisin ka bang ngimla su ban set ya kene jingja namar kene kala compare na jingja baro nama la kendang jubor ya ka ying mane da kinar nag de ki kangit bat long habang klarung supo kila pen pralut ya ki mar mata baro ki kufntiu ki bang ibu pen internet ya kane ka platform yang mane baro kila tulut nang ta ki ne sunduk Bible Society ki bajulum ki ji sang kenthei lembaga Bible Society ki bagi hap ki barit ki kelung ki tap manlak siu trai ka tu kila pen pai pen pra bat ka pisa dan siu nang tangila rong pada sting sapua bestri dal poi bestri ki godrej jumi barok ki bungila lok ki bala lok tala ka weru dan syuk ka ba bakila kendang jubor da kinar ka welele ka godrej ka ba idang sutit mai hapo nang mentaci hapo sistem ye
Kila lok ha labu ru ia ki dulir, labu ru ia ki jengangu ki barit ki bariahan tu ia kata kila kendang di bor da unar. Ban ki tiar barok ki badon na ki gorde kila penhaplut Ramadan. Bangiu i ba kisim tang ya kapisa. Bad ya ke pelajar ingu ke bangi tep pisah ro kadon ni hapa Ramadan. Ti ki tiar ki mungkin ni ki kiu sentiu ki barit aduk bahaya. Ki nomor ki renom. Imat ki penun kami ki dak badi ki don kador. Nang tawat ku ka drum ka tu kanar ka babu hajrong jong tu ki drum ro ya betul ki lasyat ti klatu. Te kini ki ba mangi kum ka balang ki dikit tiar ki bangi ju penun kam ki bangi penun kam ka puar bangi sekri blai bat ya kita ki tiar ki lasim no baro. Hadu ka kuri di wain ka baju di ki pastor haba ki wan ai ya sakramen ya kataru laran. Te kini ki kelalong sisa ka ba kerau, ka bangi kita kum ka balang hai bori barit kaji sengentai kala persiang ban biang ya kini kitiar hi mane baro tam itu sentiu hadu sentiu ru kini sentiu kini ke batat kini barem dor sudah labret ya ki kum ki mar ki bamdan dor kan usiap bangi tap apa ki sentiu la the baik kamde ka komiti balang tulang step kade namar ba nilai wanlang baro kamde ka kamchong tang ka bor no komiti balang hinde ngilasania ha udkhot ka balang baro di wan ne bagi babun kil ajumut ba ya kene ka kam inde suban sengap lade ban IT no sagi dua ka ain tiba dia kene ka ain ru ngilapha lang ba ka bor sinong bat ka bor sinong kan sale ya udun kam lada ka de ban ai da ka FIR da ka de ban wat ya kibril da ka lap maka kan siong ak bor sinong namar u rong ba sinong jongi menta bat kit khot sinong ki ba don menta ki babun ki de ki khot komiti balang jongi bat urang ba sinong ru de khot komiti balang jadi sania skema ka bor sinong makin era pantuan di Ibril bulan lagi ni kampusnya. Makan nak try jing san. To jing lu jing step kim da de ya ke babun than inte ka ba khata yang ni kolong ba ya kitiar kiba ada kilong ibarit ro inte ide jing ai da ki khot ka balang la do ki sintiu la da ki plat di wain la da ki jing anyu ibarit ro inte kilong bokordor wala penkentang ni mane. Dan nama kita kitiar wala penkentang wala da ibarit ro musngoba kalong ke ba ta ini ke balang. Tiga jinglut je step ni melak ban ong kumakan ban poi tam hindrei niu i kumba ke jinglut keladon. Bat ini ki mar ki matang ki don kam ban pembiang-biang ye ki menta. Namar ke jing sang sunat min hap diang au arjat apnyo ban penitnat ya ke mene ban penitnat ya kini ki platform ke mengisyong kadehi bendon ki sentiu ban ki bertenat. Di kita baru di kam ki ban berkat apa ini.